Kenayat mo inakitali tuy asog ko tumangada ken kaapo ket iyet kas ko tuy arararaw ko itaasi kenayat mo inakitali tuy asog ko ngarud o Diyos apo ken ka inadawaten daytoy adipen mo wala ingka kagibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnog talina dapukod mula nagita imam ipatay mo ukawem sipnget itibiyag ko sikalaen tibagnos ko nga agtulong ipatay mo ukawem sipnget itibiyag ko sikalaen tibagnos ko nga agtulong kinabudno ngarud o Diyos apo ken ka inadawaten daytoy adipen mo ala kakagibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnog talina dabukod mulaeng ngarud o Diyos apo ken ka inadawaten daytoy adipen mo ala kakagibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnog talina abukod mulaeng sa sinua malagip mo marit nampay kadi amin nga sugsugat ko agasam ka ita Diyos nga apo pasantuem kinakurapay ngarud o Diyos apo ken ka inadawaten daytoy adipen mo ala ingka kagibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnog talina abukod mulaeng ngarud o Diyos apo ken ka inadawaten daytoy adipen mo ala ingka kagibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnog talina abukod mulaeng tapnog talina abukod mulaeng